nhớ trong nó nọ nhớ trong nó nọ cô do cái trong thầy con chúa vừa lò chỉ từ cái lúc bản sự là từ thanh cho mấy sự đào tạo ซึ่งจุดประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ของประเพณีอันดีงามของชาติลาว cái chỉ từ cái lúc bản sự là nó cô do cái có từ xưa thì đã buộc và tròn cái chắc chắn mà nhớ cái thành mong โดยว่าเฉพาะหลบแล้วก็เป็นที่ครองประเพณีของชนเผ่าล้านลาว bây giờ thì đã buộc cái thành mong của cái sự của lào ป้องกันสร้างความสามัคคีภายในและภายนอกให้มีความเลิศเสริม chỉ buộc cái chữ chi phá cái trồng mong các trò được máy năng และเพื่อเป็นการสืบทอดที่ครองประเพณีอันดีงามที่สืบทอดมาแต่โบราณ bây giờ cái từ buộc cái đầu đi sự cho nó cho buộc là sao trò nên chúng ta chỉ mò cái thì đã buộc mong ดังนั้นคณะจัดงานจึงได้เห็นถึงความสำคัญของที่ครองประเพณีของเผ่ามงจึงให้มีการจัดการประกวด cho nên là nhớ trò một lò cô giờ có một cái trà là giờ xài trong cao nó chỉ từ buộc cái một bằng sự là bạn bè là một bằng sự bỏ đi trà ซึ่งวันนี้เป็นการแสดงความสามารถของผู้ประกวดทางซาวซีหมายเลข bây giờ giờ xài thì giờ nó chỉ từ cái một bằng sự nhớ trò một lò bây giờ mỗi lần gặp bao lăng từ thì đại gặp ý sợ là đại gặp gặp bao จากความที่ว่าจะเข้ามาสู่การเรียกได้ว่าการแสดงความสามารถของผู้ประกวดทางซาวซีหมายเลขปีสมัยนั้นต่อไปเราจะเข้าสู่การเปิดตัวหน้าสาวทางซาวซีหมายเลข cho qua lúc có thành công tại cô do dò và tôi còn nhớ trong mình là thông báo là cô dò cho dò xài con chúa và cho là con cái sự tàu sái thì cái mối quan sự lại trong đi trà สาวขอแสดงความขอเสียงต้นมือกันต้นรับผู้ประกวดทั้งซาวซีหมายเลข và sau đó số có thể được rõ tôi xài để chọn xài con chúa nên cho có lắm rồi ขึ้นมาแสดงให้ประชาชนได้รับชมรับการขอเชิญน้องคำพรชาวปากเซน Họ số có thể được đào tạo bé trở thành các chúa và chờ đến một sau
ของเสียเอฟ15อยู่เอฟ15อยู่